Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing with. Germany, right? Sensei, right? Dobro večer svima. Prije toga, ja sam prvi put ovdje, ja sam zove Robert Malić, dolazim iz Hrvatske, iz Splita. Imate sam Aikida i ovaj vikend sam vaš ovdje gost predavač. Tako da ću nastojat vam pomoć da Aikido razumijete na malo drugačiji način, da vam pomognem da razumijete i neke elemente koje ja radim. Ako vam se svidi da komponirate u svoj rad, ako ne, da bude opet bilo lijepo druženje i da ono što je snimač uvijek htio reći, da harmonija i nekako koju zaista uvijek bude kroz taj Aikido prošlo. Aikido nema takmičenja, znači danas mi nismo došli ovdje se boriti, nego smo došli zajedno nešto pokušati napraviti kroz jedan rad u dogovoru. Imamo gosti od Aikido kluba od Iriminage, klubu za primjenjate Aikido, koji što isto ova sala izrazува тренизите, майстор от Мариjan Dragovski. Големо сетни што не го достави. Семинарот, тука се нашите членови на Теншинкан дожо, што се го тренира во ова дожо овде. Имаме гости, исто тој е организатор на семинарот Aikido клубот Пат на мирот, исто тука дојде на семинарот. Dođo Petovo i sam si Ivre i Asandi pošto je tuka dođe. Ako imamo što neke se javi, ne možemo sve to. Iz Hrvatske ima Ido Kandočo. Da, dobro je to. Iz Splita i imamo dođo iz Osijeka i Ale. Ale žita majstor da je iz Osijeka. Štitite tijelo da se razvije. Kako se spušta? Ovo je avantura ići, vidite. Ovo je avantura pada. Pa treba ići široki stav i spustiti se dolje na pol. Amerikanci kažu take $10. Uzmi $10 dolje i nek sad padne.
šta se on mijenja? Kad melite ide shomen, meni direktno, na japanski men je glava, sho je udarac sa gornje strane. Yokomen je bočni udarac i imamo na kraju toga umot. Znači idemo shomen, da vidimo kako treba da gleda shomen. Znači ono tu gađa. Meni preostaje se maknut, ali ne bježati. Ispravno se maknuli se milimetar ili makli se metar. Nije vas pogodio, ali ako ste se makli metar, on će vas sada pogoditi jer ima distanciju. Znači od vas tražim vidnoću i ona kad krene, slobodno za sve, nemoj se odgovarati. Dobro, ne? Tako, jer vi kad ste došli blizu maču, ona ovdje ništa ne može napraviti, može samo vas malo udati. U Zenu kažu to be, samo biti ovdje, ništa ne razmišljati, da budete mirni za reakciju tijela. Znači, samo se otpustite ovdje i nikakva tehnika, samo se izmaknite. Dobro. Sad možete malo o tehnici razmišljati. Hoćete li ovo i kako da. Imamo prije ovoga momka, onda vodi u Zagrebu, on je bio voditelj osiguranja u Briselu. Je jedno 7 godina. Kad je muški bio, kako se zove voditelj? Ne.
This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight. We run shit. I ain't